Ebi byona Minisita Mutuuzo abagambire nyumwabazyo omukichayi kya Ruhinda erushango muri Mitooma district amukoro gwo kujaguza ekiro cy'abakazi ahagirire ngukoro bawarire wigusire otaryebwo wakwambukize ngo ahabwo kuba mu government ezenyuma omukazi akaba narebwa nk'ekintu ekitine muhoho bit NRM yabazahura obuteebwa makumyabiri ahaligana nibo bakazi abaazira omulishagano okweza kwabo 0.4% nibo bagamaliza okusoma abaana bakyabura mu mihanda basoma obushomesa basoma obwanansi bukye nakobona lukureba munene okurebera omuntu ogamba byokukiriza nibyetunguka mwenu hati ahirigambira obuteebwa makumyabiri ahaligana omu primary n'abishiki omukoro gushikirweho ba MP babakazi bari kurenga umuro 20 kandi nabo bahagire ekintu kya NRM kandi babandize no kucamura abantu obwe bari kushara dansi the right deputy speaker tumwamwanzire kagura abantu ba Mitooma katunga ekisanja kya kabiri mubeeruka kwisha kutunga deputy speaker mwezi twezi mumuhe ekisanja kya kabiri abakama bamulembe nyenda kubona ngwana kyeisha beitu abalihanuya nibonako omulimo mulebakadasyeisha iko tulihanuya ahabwekitiinisa ky'omukazi ahabwo kugira ngo Mitooma ni district y'enshozi ebyare biri kusinga obwingi na munonga omuri Kiyanga Betereko na Koburunga tibyine mizi konko munyishengera habwa Bushenyi district abaraganise okugambiriba orukura byamizo mu ihanga ryona okugabaha omubwire buke bishi obutuzakuruka ebimo byonka okumwana obunareba ezinto zinareba ezindi zinareba ahabweta amatara bobagaba bakobunazi bentoki bomwani why kandi na ministry yagenda teka tuga na youth affairs tubaka tugambira gaje companies zenyine zikosa kutwara abana bakagira obusingi omu Uganda numero mu yes think hakana konka kugira ngo buryo mwana ine talent y'umwana ya mugenzi so nyona ni nsaba bongere gukora nangwa kore mekago na namahanga gunkumanya agata kubona bonesa abana ba Uganda amakuru agagasha kwa Michael atwakire.